Bia Kamal ka Noor Online TV. Kejan gwas me ban roiling mandana le roda ere watch noore kere win te kokien. Ken yam le banaling bana roj banaling kamana chala tere watch karang. Chala nen gwas en la red nyali enyurten red nyala. Gwas la kan enyurten. Chala do shaja nyokelip. Kokor gwat mi charge gak chetene ka pes dang row charge lef chala do charge gak kokor gwa sedan me gak je u NTR chala do jega ko jen te ka ngwen ka tela gwas me de show Real Newton ajen duop ka me gak ja chala no kokor gwas e chi ko to gre we ka Sudan shuana dial jakawa ka konne ka palosh mugoro wi ka Juba bo konne ka palosh tirgane diale kor ka te konte jenre we ka Sudan kor ka palosh ko cha airport dan te karang charge gak antama cha palosh tiaren yale de charge gak ka kwiko cha tiar nan tre we karang charge lep kano ajan gwazan cha na dial tinchiro bare we ka Sudan ka kwiko rinche tuok cha nang ten gwad dan te ka palosh cha le goro dong de ka ten wini ka palosh renyal ka tene to te ka ten cha la do renyal cha gwad cha ger ka palosh jan gwad cha ga ger karang jan gwad dan be kan Newton NTR renyal limen te karang cha la do bi renyal ti shop ka ngwan Newton waren yal kele wa dunji humanitarian Renyal moja renyal dan chala do la kwan kene piu la kanonga jazba renyal mo wale de long kanonga tin kon chet ka walen kon kwanat kwa kale lokaka jen le dan di yen airport palo chaja gagan tama muguru kot bo konna karang mi jira muguru bo kot renyal jen ga juba ke jen en gwad titeno bo kot karang bo kulo wa ka juba Shalaro nas tin shop ke kizne wal shik bere we ka Sudan ka gwade dan go kor ko to ga ka Sudan ajele dan de yelinga jan gwasa me ni jiram jidit ka channel go rejin be subscribe biatemal